Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar surah Al-Hadid. Silakan Maci untuk dimulai, Maci. Pak Ustaz dulu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Maci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maci, mulai. Ta'awud lagi. Surah Al-Hadid. Maci, silakan. Maci, silakan. Ta'awud, Maci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Bagus, Maci. Sebentar ya. Jangan cepat-cepat, Maci. Ini ya, terus. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في ستة أيام ثم استوى على العرش. Ayo Maci. Jangan cepat-cepat Maci. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa. Kalau nggak kuat di sini aja berhenti. Fi sittati ayyam. Sampai situ, nanti ulang lagi. Nah, ulang lagi. Ulang fi sittati. Boleh. Fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin Bukan, summa. panjang. Fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Ayo Mas. Diulang Maci. Fi sittati. Ayo Maci. Summa stawa. Fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Putus-putus Maci? Ya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Maci. والذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم على العرش أرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Kok cepet-cepet apa, Maci? Maci, bacanya Ya, jangan kejar-kejaran, Maci. Santai jangan buru-buru. saja. Jangan buru-buru, jangan kejar-kejaran. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Maci, jangan buru-buru, Maci. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Iya, Maci terus. Wahwa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wahwa. Wallahu Ainnya gini, bima Pak. ta'malun. Ainnya, Pak Haji. Wahwa ma'akum. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Baca. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Iya. Baca terus. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya, pintar Maci. Pandai Maci, terus. Itulah Ustaz pandai. Dari mana Pak Ustaz? Ili juga. Ya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidhatis sudur. Ya Masih. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Ya, Makcik. Aminu billahi wa rasulihi. Waro, bukan waru, waro, warosu. Wa rasul. Iya. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi.
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ماشي. وما لكم وما لكم ya wa لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا ya وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد biro, أخذ jangan biro, jangan wakad, ayo. Litu وقد minu biro. Dari sini ya. Litu minu birabbikum wakod, jangan wakad. Wakod akhadha mitsaqakum. Coba. Litu minu. لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ya, Pakcik. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Apa laku Pak Ustaz? Ya, wa malakum. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من Ulaika a'zamu darajatan. Pendek. Darajatan. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا Min ba'du wa qatalu. Internetnya putus-putus. Min ba'du wa qatalu.
Mim ba'du wa qatalu wa kullahu wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا Kordannya jangan ditahan, idhar. Kordan hasanan قرضا beri kordan, 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 قرضا kordan, kordan, قرضا kordan, iya kordan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا Jangan ditahan. Manci di sini idhar dilepas. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, di sini ditahan ikhfanya. Hasanan fayudha'ifah, ya. Qardan dilepas, jangan ditahan. Ditahan tahu ya? Jangan di apa? Bahasa Malaysia. Ditahan, jangan ditahan, dilepas. Ya. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Siapa yang menghutangkan kepada Allah, menghutangkan itu berarti bukan Allah tuh menerima hutang, bukan. Jadi kalau kita sedekah untuk fakir miskin, sedekah untuk masjid, sedekah untuk siapapun, untuk janda ataupun siapapun yang tidak mampu, yang tidak memiliki harta, itu sama seperti menghutangkan kepada Allah, ya. Dan Allah akan melipat gandakan, dan bagi dia ada pahala yang teramat mulia, teramat besar, teramat agung, ya, insyaallah ya. Gitu. Ini Maci. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ya Maci. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Wabi ai boleh. Wabi ai. وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Ya Makcik. Daripada yaum yaku. Yauma yakuha.
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Di sini lilladzina amanu zuruna. Panjang dulu, Mi. Lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Macam lagi. Lilladzina amanu انظرونا نقتبس من نوركم. Pintar sekali Maci, guruku ini ya. Alhamdulillah. Dari Malaysia. Terus, qilarji'u. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Di sini agak disambar ya Mbak Maci. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Ayo lagi. Batinuhu. Batinuhu fihi rahmatu Fihir masuk nyambar. Batinuhu fihir. Ya. Ditutup tulisan. Ya. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu. Pendek. Rahmatu wa zahiruhu. Tunya pendek lagi. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Ya Makcik. Yunadu ya Cik. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu. Pendek anya. Wa gharratkumul manjang panjang. Ya, wa gharratkumul. Wa gharratkumul amaniyu hatta amaniyu. Amaniyu ya. Wa gharratkumul ya. Wa gharratkumul amani. Wa gharratkumul amaniyu hatta. Macam mana Pak Ustaz? Ya. Betul. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Wa gharratkumul amaniyu hatta
hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alam. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu. Bagaimana Ustaz? Boleh. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu Watala ya, min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ini sekarang Mas ya. Gitu ya, Maci, masuk. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu. Kalau berhenti, karena kalau terus jadi pendek. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ini bicara sedekah ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki dan perempuan yang bersedekah, mereka akan ada pahala yang dilipat gandakan ya, berlipat ganda, dan bagi mereka ada pahala yang teramat mulia, karim, agung mulia ya. Ya. Innal musad. Yuk, ada agak tasjid di sini. Ya, Maci bisa. Innal musaddiq. Bukan. Ini innal musad double. Kalau dia ayat lain iya innal musad. Ini ada tasjidnya di sini Maci. Innal musaddiqin ya, tasjid. Innal
minal musaddiqina wal musaddiqati sama wal wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan jangan kardan, yudha'afu kordon. qardan Wa aqradu wa aqradullaha qardan, jangan kordun. Kordan, ya kan ya? wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Makci, napasnya kuat. Tapi di sini idharnya jangan ditahan ya, Makci ya. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya, qardan idhar. Jangan ditahan. Pada mana Wa aqradullah wa aqradullaha qardan jangan kor. wa aqradullaha qardan hasanan Korban. Iya, qardan korban. qardan Korban. Tidak apa-apa lah. wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahu hasanai wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Pak Ustaz, mulai balik nanti saya nak. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan menjadi orang siddiqin, orang-orang yang benar, siddiq, syuhada, dan termasuk orang yang syahid di sisi Allah. Dan bagi mereka ada pahala yang besar, ada cahaya yang, karena nur cahaya itu, Islam itu selalu ya, orang yang mendapat hidayah itu selalu digambarkan dengan cahaya. Sementara orang yang berada dalam kekafiran itu berada dalam zulumat, dalam kegelapan. Bayangkan, andaikan hidup ini kita tidak ada lampu, tidak ada penerang, kita gelap gulita. Itulah ilmu. Ilmu itu seperti cahaya itu. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bagi mereka adalah penghuni neraka jahim. Ya Maci, walladzina amanu. Walladzina amanu billahi wa rusulihi. Pendek. Wa rusulihi. Di sini enggak panjang. Di ayat lain ya panjang. Di sini wa rusulihi ya. Walladzina amanu bihi wa rusulihi. Nggak ada bihi, billahi. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wa syuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
Aduh, Maci cerdap. Kak ini juga kalah sama Maci nih. Kak Kayak ini ini aja belum pandai belum lah. belum baca surat ini Kak ini juga. Kawanti udah baca tapi tadi juga belum Tadi bisa saya ya. baca sama dia, pandai dia. Iya, pandai tapi Dia dia tak tapi pernah Mas baca. ya Dia tak tak pernah pernah baca baca tapi tapi iya. Tapi boleh pandai baca. ya. Saya Wah, pun tak hebat pandai. ya. Betul. Ini Maci ya. I'malu i'malu bukan. I'lamu ya. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Ya, hanya perhiasan dan adalah jebakan-jebakan ya. Kita akan membuat tersesat di dalamnya kalau kita tidak sadar, tidak beriman. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Daripada mana Ustaz? Ya, i'lamu. I'lamu ini macam sini. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahurun bainakum. Ambil mana ya? Watafahurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wafil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya tipu daya saja. Sesungguhnya kehidupan dunia itu ya fata morgana ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ya, sabiqu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Enggak panjang. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lillazina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Panjang. Yu'tihi may.
Zalika. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Panjang. Yu'tihi. Zalika fadlullah yu'tihi man H-nya yasha. pendek. Zalika fadlullahi yu'tihi may. Yu'tihi may yasha. T-nya panjang, H-nya pendek. Yuk. Zalika fad Zalika fadlullahi yu'tihi man H-nya yasha. pendek. Yu'tihi Ini may. panjang. T-nya panjang, H-nya Yu pendek. Yu'tihi may. Yu'tihi may. yu'tihi man. Yu'tihi man. Ya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu zul fadlil azim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل من كعب. من قبل. Min qabli an nabra'aha. Ya lagi. Min qabli. Min من qabli. قبل أن نبرأها. Jangan anaba. Annab. Annab. النب Ra'aha. Ya. Min. من قبل أن نبرأ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukh. Ya, mukh. Kha. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Ustaz. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Innallaha qawiyyun aziz. Hai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana Wal mi panjang. Wal mizan dari sini. Wal mizan. wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnasi waliya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu Wa rusulahu pendek. wa rusulahu bil ghaib Bil goib. Bil gaib. bil Bil goib. bil ghaib. Ya. Innallaha qawiyyun aziz. Jangan diekan. Aziz. Jangan. Ini bukan kokoh. Ulang ya. Ya. Innallah. Dari sini. Innallaha qawiyyun aziz. Jangan diekan. Aziz. Aziz. Gitu ya. Aziz. Ya, jangan. Innallaha qawiyyun aziz. Ada kukulah. Aziz. Iya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitaba faminhum muhtad. Enggak. Faminhum muhtad. Pendek. Faminhum muhtad. Ya. Wa katsirun wa katsirum minhum fasiqun. Thumma qaffayna ala atharihim. Himnya ifas apa ya? Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul injil. Kalau ada kayak gini nggak ngulang nggak apa-apa. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً. Ini ada nun kecil, nun wikoyah, nun iwad. Di tanwinnya dibaca satu. وَرَهْبَانِيَّةً. Tannya jadi hilang satu. Tanwinnya dibaca satu. Baniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama
فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. Panggilan ya Pak Ustaz. بعيسى boleh dari sini. بعيسى بن مريم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Untuk Anda Pak Ustaz. Anda itu napasnya kuat sekali. Terus warahbani. Ya tak. Itu ditanimnya dibaca satu. Jadi warahbaniyatanib gitu. Warahbaniyatanib. Warahbaniyatanib tad'uha ma katabnaha alaihim illa btigha'a ridwanillah. Gimana ya? Illa btigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Pendek. Haqqa ri'ayati pendek. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya. Fama ra'auha haqqa pendek. ri'ayatiha. Haknya pendek. Iya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Wama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Terus fa'atainal allazina amanu minhum ajrahum wa kasirum minhum fasiqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Mana ya? Min rahmatih. Min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Jangan buru-buru ya Maci, itu nanti internetnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Ya, wa yaj'al. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim.
li'ah. Ini bukan ain ya. Li'ah. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillahi wa annal fadla biyadillah. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Li'alla ya'lama ahlul kitaba illa Kitabi. Ini mudhaf ilaih. Ahlul kitabi, bukan kitabah ya. Ahlul kitabi. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala Berikan syai'. panjang. Alla yaqdiru, panjang matabi. Alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillahi wa annal fadla wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Panjang. Tinya panjang. Ya. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Nih Maci ya, saya kasih tahu nih Maci, ini Quran ini cakep sekali Maci ini. Setiap yang warna oranye, berapapun jumlahnya nggak dibaca. Ini bagus. Nggak susah kita baca Quran. Nanti kirim kat Malaysia Pak Ustaz. Boleh Maci, nanti boleh. Setiap yang hitam idhar normal. Setiap yang hijau ini panjang satu alif 2 harokat. Setiap yang merah kol-kolah. Dia punya tulisan pun hidup lah. Ya, enak Maci. Dia punya tulisan cantik, tulisan dia apa? Ya, secantik Maci di Malaysia. Alhamdulillah, amin. Sabar dengan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Maci nanti Maci di surga tidak seperti Maci sekarang. Tidak tua, tidak sepuh, tidak tua kayak saya ya. Kita nanti muda lagi Maci. Maci di atas 60, saya di atas 50 Maci. Tapi nanti di surga insyaallah kita muda lagi Maci. Pak Ustaz doakan saya yang terbaik Pak Ustaz. Insyaallah. Murah rezeki saya. Nanti kalau murah rezeki saya pun bantu juga. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Banyaklah ya Maci ya. Maci kan sudah nggak seperti dulu ya. Kalau dulu Maci punya kongsi, punya perusahaan, punya apa. Sekarang Maci sudah sendiri ya. Ya, saya sendiri. Iya, bapak suami sudah tak ada, anak-anak dulu. Macam mana Pak Ustaz? Bukan kehendak kita itu. Kalau dapat tak nak pisah selamanya kan. Tapi Tuhan Maha Kaya kan. Saya pun ikut sedih kalau ditanya-tanya sangat suami saya. Iya Maci. Maci terima kasih kebersamaan malam ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz ya. Sama-sama Maci. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.